Inga ave lava i le tua. Ia fatalo fatufo i le matu va se tol oi. O aklu va se tol va se lu ni fiafi ma sani le Talanoa le Uso. Ia ma lo so fua. Sunga fa finga me se foi. To ina ka Sione Recipients le ni fiafi. Ia lo masalo ia va kula ngope e se dua tam karanga. O lo fi faia ka kiri i ko ka ko por kala mi foli nei fiafi ia posimta pula fatalanoa ina ne pa me faftai le tuama faftai tato au fenga luenga tato studio ke ai ko tolu ia teach chol tato episode le e folinga mamawa leo tu faisi mamau faisi oi yo lo ia le famla ngale tu oi yo le tu was no le tolu le se la uni o ka ko por kala me 100 ia malo amaro furta wifi salo le se ngalwe ka fengo fi foi de ngalwe ia ai malo le ta ia kasi foi ngalwe ngape yang sango so fa fenga ngi foi ia masinga ngi po yo foi ngau ia ka ko lo ai fa pengana fionga de ringa fa mai ino mai fa ino mai la lang ia o ya to ia o to ilo o mo ono ino mai ia tia ia that's one of the things so ngani a fun fa fi ka hori ko ia ka fun ma lama ko sunga me se lava ko ro nga fa fo mali fa mamma ngolo de fionga ia pa de me vi ia de le ma fa ka yo mano simulo lo ngai mo pe ia mali me alo frepoto mala tamai ia fa wa pe ni será o por kala me se me sin tele ia ai foi la volvi inga le tu ne fiafi o tatu sa lo na ka ku anga isa o ka ku ka foi fatalo no inda ne fiafi o Manuia faleanga ia ma sange ka ku de langa ni mengi o le Manuia ka ku e fa longo le upu le Manuia e o mea e ma fa foi ka ku lo di Manuia di kupe io so ka male io se fale o lo so fo manu luinga o so pisingisi o fa Manuia o Manuia ia o ke kalkongo la o Manuia ia la le tino ia fisini la la fia fini ka ko ki kilo ye o le mea ka ua o le Manuia fa ale nganga ala fo se kala kuspa ia le Manuia le fa le nganga ia tu ele do va se do ne fief ja eli tailo sunga mol fisili ja o Manuia fa le nganga no winga o Manuia o le nganga o lo tele tusi pa ia o lo fa pe ona tatu mau ai le tele o Manuia fa le nganga o la unga ina pelo feta ma ia ma apostolo o tusi pa ia tele mano no Manuia fa le nganga o lo fa pe ona ta tia i tonu o le fia fiu te mena o te aluanga i o Manuia fa le nganga o le tangata ua avea matangata fou. O le tangata o ia talia Iesu ewa malima whaola ilo na olanga. Bei ona Talanoa mai ai le a fo. Le tusil na ale Ioane sulima. Na oran whai pusulu no mar sumar fitu. Whai mai ua filifilia tātou ele atua. E ala ia Iesu Keriso. Tasi le Manuia o tātou Manuia ona fa mai Iesu ile tusi lea tau tele i filifilia ai ua o filifilia o tau tasi le Manuia fa le nganga o le tangata ilona ua i taimi na Italia le li ia be ma faola ma
ia ele mai se stangata ia ai mai le tua ia o lona lua whamanianga o te whiatala no ele whiawhine ua talia I tātou ele tama ona o Iesu Keriso ua talia tātou tasi ale ala I le langi oi o Iesu na o Iesu le ala I le langi o le talia le o tātou ele atua tasi le whamanianga ele mau uma tangata ele mau una tangata langa o le tatalo le Iesu na whai nei le Ioane sufitu na fa pe Iesu o te whawhitai ona o ina toua au ina mai ia te no mingala o le talia o tātou el tama tasi le manuia whaaleanganga o tātou o le se manuia o te mana o te Talanoa ele nei whiawhi ua whaolaina I tātou ele le maliu Iesu Keriso o le atua na whaia ua whaamangalo ina ia tātou angsala ta sia manuia ua tātou maua ona o le atua ona o le alofa mai o le atua ua tātou maua ia whaamanianga pe ana whai atu ele whai stangata a o manuia whaleanganga whai ele atua I le tangata o le singana nga manuia le o whea koe o kawale a le tinoa longo saunguanga o manuia whaleanganga o le atua o mea le atua o mea mai le atua ina ia manuia ai le nganga o le tangata ia masesi tu o te Talanoa tu ai ua whaita tō masuli o le malo tasi le manuia ua tu ina le atua ma le hoi mea alofa mai le atua mo tātou ina ua whaita tō masuli o le malo le atua e ala ia Iesu Keriso ai whau masoloi le mea o le whaamunianga lo ta atia le tuspa ia o lo whapea ona whaamanuia I le tua anganga o tangata o ilato uma o e whaatuatua masa ili le tu koe fo kua I lau fisi le mele ki whapea mai ai nga whiri le atua e le o tanga ia ai ke lea o kanga I whai mai o le whai unga ngā kai whai o le whiri nga ia o fidi nga ia le e ke le nga maule ia ngi longa foringa mai o le wasa ngo le kua e onga le mangianga le ale a fa longo nge isi fai mai e o le lo fidi nga mulu dia nga pe ki karia Iesu pe ale o fai mai fidi mai le kua ia longa le fo ia ka ki ki do nga le va le pe foringa mai o le fai ka ka le whamanguyanga le whaleanga wa a de mga oilanga ia o re se wham pe si sangi kuranga le e masania ona tātou whai tau le tuspa ia o whai tātou le tātou tama ele se tātou me whai e le whaoritanga tātou te le whiwhiria tātou mō le whaoritanga o lo o le whaorikanga la o le manguia mena yes o le manguia ok whau no o le mea na le tele na tupu pe ua ele se tātou shea I tonu le mele whai tu atasi le tua whaoritanga fili oe e te le tātou te ia o whele mea tātou fili ai le tua na matua tātou wanga salam whaale tonu tātou pe o le tala le romana e lua nei ele se tātou mea whai fili tātou le tua longa na ele se fili ngaka mamia le whalenganga me ku kasi ale feso ese nang ko ngum ka pu le tano e Manuia Faleanga o nga le wa fe ile Ioane esfumalima ile tala ale atuina o le feme Yesu ele filfili au to sulima suwong au filfili au to wa ia ola karango Yesu ile maftanga nga ia maso le friendship le the makara su o to pe auto faya me out faya twice if you do what I command merola ia ele filfilia fo ia o to lo ngara mesu o le friendship le akako ele filfilia o to ia o filfilia o to ia one reality ai lo a fa akalinga Yesu se kako ko filfilinga ia me uma ka fia fa ngai mal finangalo o Yesu e manga alfa maun ia ka ko ole mako ai
palalu ka whaamaun. Lea la ile ia ula ia e tusa mana sanoanga asunga siuni. O stasi fo i lea o whaamanuianga whaaleanganga. O le mawhitanga lea tātou me Yesu, le friendship lea. A tu use statement fo i lea pos whai upse kasi e whitau o whaele me lea po a ia me ta ua o whaamanuianga. Ia piongsa no sione kele ia lo ulangona ia o famunga falenga o mea lava o tato maua e ala mai ia Yesu mea maua tato ona o Yesu ile e peila o le fesunga mua nga pe am fai e tato na tanga e fai upunga e kolu se o fai upos fulma le tolu e ke maua I lava ile mea lea in Christ in Christ or in him or in whom in him but it refer lava ia pronounce nga ia Yesu mera nga le fai tuai o whamanuianga lava o whamanuianga whaleanganga o mea lava maua me tātou ia Yesu Keriso e alama ia Yesu Keriso okay ka ingala pelo fa upunga tol fa mai fa ftaia le tua o le tama o le tātou le Yesu Keriso o le ua whamanuia mai ia I tātou I mea lava e manuia ai I la le anganga I mea o le langi ona o Yesu Keriso no inga o la fe mai ia Paulo o ia whawhetaia le atua o le mera kau ke loa I e tu sai manafisiri pasta po ame uta ua o manuia whaleanganga me mua o mea o whamanuia I le atua ia I tātou e ala ia Yesu Keriso pe o whakeka ingana pe o saunga ia le usesioni I le whaolatanga o le whaolatanga tātou whaola mai e le atua ia I tātou e ala ia Yesu Keriso angala Yesu ele se whaolatanga le ungalanga o tala o whaamanuianga whaaleanganga o mea lava ua tātou maua e ala mai a Yesu and at the same time ia awanga ingalo ia tātou po aio whaia le whaamanuiaina lea whamekala le whaipunga tolu wale umanga whaikau al whasamo mai blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing nango ingala o ka ko Cristiano o lesi o tato o kan fe kali sila pasalinea fiafi e o lesi me one of the realities here we need to look at is the time the time le kupole me le kupole blessing le fe me kala Apollo who has blessed us with every spiritual blessing no inga falling on my if you're a Christian this is the truth about you you are blessed man you're a blessed woman wa ona whaamanuia ina ia oe langa whasa moa fe mai o le ua whaamanuia mai I tātou not ole not olo mai ua ona whaamanuia mai I tātou so o Yesula it's like pese sfia foilea pese li o foilea pese package a ko foilea la mai le tua ma mea lava la e kong pela o ngai ia mele talanoa I fa mai o filfilia I tātou fa upe fa ele Efeso ngai fa o filfilia tātou fa me fa palangi in him we were chosen in Christ mai vola ia le ua tofia I tātou ana mua e fai matama fai ila through Christ so for that fa upe ono fa mai wa fai tātou mataunu ungalo na lo fatu noa o manguia ia manguia ia le manguia ia whaleanganga luka ngā koia o amangui whaleanganga o filfilia I tātou o whai I tātou matama whai wa alo whatu noa ina I tātou whai upunga e ongo o elo I ele ngoi e so mai in the beloved it's referred to Christ so whai upe fiku o tongi o la ina I tātou ma whaamanga lo ina tātou ang sala in him in Christ he made known to us the secret in him o whai loa ia I tātou
ia le mea lilo, le mea lea i le whaarotanga, i le ekalesia ma le atua. So in him, in Christ, ia mea umanga mai wala ia lea i le whai upunga e sfulmal tolu. Mai, we are sealed with the Holy Spirit. Mai lola ia, in him. Loinga, in Christ. Loinga le ise sealing of the Holy Spirit outside Christ. A whawhengo whiwela tu sa male statement lang whako ia o mea umalava e whamanuia mai lea tue e tātou ia Yesu o manuia whaalea nganga ngā. No winga la. There's no spiritual blessing outside Christ. Every spiritual blessing, anything you can think about, the redemption, the justification, the forgiveness of sin, the propitiation, all the mea umalavanga salvation, the sonship, adoption, mea umanga leikokongu o Yesu. Because grammatically, when he say en Christos, this is what it means. Itutonu o Yesu, in Christ. Le mase mea whapea ngā Englisi kak whapea mai in Savea or in Sione. You can't find that. But I le nganga kusa pa ia ma le nganga polo whai mai. These spiritual blessings are in Christ. Whai mai le ia polo. Spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Wa whamanuia mai ia le tua ia e tātou. So, o aia mea kau manguia whaleanga, o mea umalawa, ua maua e tātou e ala mai ia Yesu. Ole kuli apu, ole mata apulenga, lenga whai mai ia Sione, i le whai o tātou masuli. I think o lesi mea te lele ngā o manuia whaaleanga. Ole peila ole Ioane mua sfulu su korunga i whapea. O i lato uma e na talia o ia ma whaatua i lona suafa. Na ia avatu iai o lea manuia ia avea i lato ma whanau o lea tua. Whai mai o le manuia. O le kakangoi manuia whaaleanga. Mai o e whaatua ia Yesu nga amai ia e lātou le manuia lea, o lan manuia e avea i lātou ma whanau a lea tua. Whamai nga avatu. Ar nganga whankuse kuspa ia o la kalango i se mea moni na tupu e le o nei po le rumanai. A le mea moni ua umangkupu. O kako ka o taltonu ma whatuatua ua umana amai e tātou le manuia. O lea e avea i tātou ma whanau a le atua. A le upu ngā whanau ngai ngā e whaaliliu mai i le upu e lengi o lona winga e iai le e whanau whangau sao mai o le whawhingi ngā whangau orang kama. O le mea whapenga e le whapese mea fuanga le e le se tamawhai po se whangau whai. So my pastor o le whanau na whanau wina. So le upunga whangau ngā e whalima le upu e lengi tekna means descendants or born ones. So when we were given this manguia o le upu whapalangi le iai o le right. We were given the right. O le si upula iai o le power. O le si upula iai o le authority. So when we were given this right or this power or this authority to be called sons, to be called children o le tua. So o se manguia te le manguia. O le whai o tātou ma whanau o le tua. O se manuia o se manuia whaaleanganga e lalo lava o mea ia peon whatu o manuia whaaleanganga e kokongo uma lava o keriso are sao e whamai o e natalia o ia those who receive him no inga ele se manguia fo I fafo ko o Yesu ioi manguia uma lava lea le to tono o keriso o e kusa e marfsili o anga mea o ta o manuia whaaleanganga o la ua mau fo ngani lo so nganga e
o mea ia e sau ia Yesu Manuia ia wharenga le ia sisi mei ko aku grammatically pe strict kako is preposition is how either we find it in Christ or come to us from God through Christ. E kusai ma upu e whaonga e polo I. Ataro whatu lo sumane. Wharenga. Kau whai sala masta. Whai sala. Ua kau, ua kupe ua kau puri li. Nga le kisa ungi ua umane whaere kara o le se lau engi por karame por mena kau sa ungi mese me o le se lau por karame po. Ua kau kuai meni e fiafs. Pio ua inko kongia. Anga vawe ka uako. Ua misi manguia vale anga. Ia, ua ngau meu me wharenga. Whamaru. Nau whaifuru ngā runga rea ko. Maro. Anu ar whamaru. Alo. Ia ango leo ua kau mengi o le whakarango ingo o le ka upungia fiafi. O manuia whalenganga. Ia o fisi mo bola ngā fuingane o le kau. Poa me ua tā ua o manuia whalenganga. Ia lea lai ua ai fo I le. Ia o mea umai sau mai a Yesu. Ia po le tua. O manuia ia whalenganga. Nongo sisi mei kua ko ngā mea. Ia nongo nā tino la ngā. Ngā o lenga sakara ngoi fo I. Kau whamamna mele makangani. Ia. Ia pe or kuranga ngā lu I lem ka mo mo le fia feeling. O le ana e whakarangoi ngā la le. Ia pe Bayan ko ka karangoa re kau whanonga. Ia o le ua ma ua fo I le. Fia fika ko ia ele ko o le sili la longa lua le ka pulea o le a ia po o le a le esenga o le manguia farenga ma le manguia la le faltino la le esenga me ye lua ia se fiskara ko man kwai e fokuie ko wasi ko lewa ko ni fia Ai ara maka me sumo ringa. Wa le morto ina wa. O le se singa o le manuia I le tino manuia I le anganga. Ke fi mga fai kau ile Ioane le sifulu lua valu ma le lua iwa apasta. Mai o te avatu fo ile ola e whaavavau ia te ila tau la tu telefano lava e o ile whaavavau e le mawhai lava se tasi ona whao ia te ila tau ailo lima. O le e kusa marafusili but it's more like this is one of the thing answer ile fasili more. O skasilia o tato manuia I manuia whaaleanganga. Like there's no spiritual blessing outside Christ. Who said these words? O Yesu. Magara Yesu. Mai o te avatu fo I le ola whaavavau ia te ila tau. Karangoa I soo, karangoa I disciples, karangoa I believers. O ile a mea le ola whaavavau. O Yesu. So stangata talitonu lewa la. He is the recipient of eternal life. Kusa le falling mai e tapo e Yesu nga stress le mele mai if o le ola e whaavavau ka ve mai e le whano lava o ye le tapo triple e le mawhai lava e stasi o na whao ia te ilato ailo lima a o ele a mai o ia me vanga le whakoi whamanu anga whale nganga umalawa e le se me I whafuaku o Yesu has to be from him or in him o inga la kasi leo manuia whaleanganga o lea o le whawawau o le si manuia whaleanganga o le mawhai onga in other words o kako security o le tato saunga le mu in Jesus ia whaupunga so mai o lo tama o le na fo ina mai I lato ia te au that's another spiritual blessing we become a gift of God the Father to God the Son. O fai tātou ma mea lofa ale tualta ma I a Yesu. Longo inga. E leo se mea e mo I lava I kakoa mi o pispisia ma le makanga ma winga ngā muleanga. A ua whaafowina ma whaamamaina whaapaeina I tātou o fai tātou ma mea e pele I le atua ma Yesu. Fai mai o fai mea lofa I le tama I a Yesu. Fai mai loa la ia lea. E sili o ia
inisi umalava e le mafai se tasi ona whaoa i lātou i le 5 o lo utama so o le sila ngā mea alofa whaale nesi ngā manguia whaale anganga le ka ia manguia o wale pa ko ole ka kuli ese senga yes, I'm trying to make my way in officially in making that way to officially o mga kungal kalefsin babu wale ka karngo anu ole ke ka kulinga ne mele far kingo ya pe ke sida fiefo o ke le ise ka ko lo yang family o manguia foi fale nganga menga ia wai ka ki do mur ka kulo ku me fa penga ia menga ne ka kulo fia filingi po o le o ma wangi sa me ku le manguia fale nganga o se manguia fale nganga la isi me de keling fai ka ku la lungi ka inga ia fai lo fulwa ia o me fa penga ia o se farkingo o le faranga ye mau kingo nei me e nua e o fa como fa penga o le si ese senga nga o manguia tino e le fa a manguia falera e fa o le si ona ese senga o manguia tino is always lava o se taui o se tatonga luenga fai a manuia falera nga we are just recipients we were given to us and most, if not all, of the spiritual blessings, we are not worthy. Nothing we deserve. It was given by the sovereign will aleatua. Mga ia filfilia itato. For example, our salvation, it was 100% God's. He chose us. He revived us. He gave us new birth. So, fa pengala o sila ese senga nga. O le manuia ai le fa pese ang sala manuia el tino o principles lava ia ma mea le tua wa umanga fa atapula you work hard you get your reward e fa maung e fa inga luenga le tua ni mea rape ma fo inga luenga le tua e fa manguia foi le tua ia te oi but that's kingo manguia nga ili tino iyo mea la kiva ai kui ai ma e ingu ma e kango ai pe se kua ko anga fe me loku ke o molo fangua se fo ai fo ngale por ase menga mo mai manguia nga farkingo o wa le sini nga le ka sini e sa foi la ele ko manguia farkingo well, that's another question. In the man, they got a gun. Makuala fai o le ko fe mai kaui o le kaui o le ngalue. A fa pe o le mea fe mai a pe e ngalue ki ngā inga a fa manguia inga. Ia ola a fa pe o sa o le kapula ai le singa oi le se chi to fai that's from God. Ngana le kingo. Ia. E le fa o le kauianga e o longa kinga inga. O ia ki dia le mene o ngole afia fingi o manguianga falenganga. Ai manguia la longa la falenganga o fele ki do il falenganga. O lo fele wa le pen fa mai e kinga lue e mi fainga mo mai fele ko lo kauia longa lue. Al falenganga la o fele yeah Alisa pastor I'm going to repeat myself lo fa Manuia ki kilongi fa Manuia ka o fa Manuia fa leanga ir ka ko kuspa ia le fa ko kuspa ia there's no spiritual blessing outside Christ longa o kuspa that's what the Bible says. That's what the Bible says. Yes. Dia la sawe le meole manguia fa leanga o lo le kuspa ia fio ngaleri ao sira mengi po ai a mai ia manguia el tino ia mai foi ile tua ai de fa paula kamanga o le kaui o lo ngalue o le kausi kula fongo ku spaia ma me uma le femeine ku fa paula le saudia por sauna ia fa vau fa riga inga o fa tato makari na le fe mai o e o tal tonu e vatu ia lea fa sa monga ia le manuia e ta ua ila to o fa na o le tua o le la fa o le manguia nga e fa vau me nga e fa vau fai o tato ma fa na o le tua e fa vau fu tato o le fa vau
whaavavau fo ia le ola taua mi o tonu ina o I tātou. You know? The sealing of the Holy Spirit pe on karangoa ia kusi Efeso. To a kupu manga mea e mai le atua e ala mai ia Yesu. No whea a whaoltanga, it was through Jesus. O le taua mi o tonu ina o tātou, it was through him. You know, everything. Paise. To soani nea paise vese. To ona no li ka poni e fifi. Ja, fa yo kuir ko la. Ja, tango ia na sunga fa fenga. I mean, ele sale se la ngona el mela sa no mai eles ia sunga fifi. Atonu re mo kai kai pe ole se senga lava o me o ile langi me le o when we talk about spiritual blessings, we are talking about things that make our way to heaven. Ye pila ele ia sisi meanga ke aveka ko ile langi nga o Yesu lava. Ai vou kala le fe me e paulo ile kusi Efeso. Efeso mo fa ipo fitu. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Ole Manuia ngai ele kako ile mfeonga kako mo di tino ole fa manga loinga o kako. Kako sala. Ole ala ni se singa wai mfeonga Manuia fa le nganga ai le moungi Manuia mfeinga fa manga lo salama ta pena lo avango le langi ai le so vango. Still poor. Se o kava. Bede fu se unga ruenga. But you're still destined for heaven. I'm afraid I am a wall among we are fellow fale. I get a lucky because these things don't, pave our way to heaven. Power meanga ke kapinga inga ka ko ili langi ne ka uong manguia fale nganga. O mena ia pe o fa manga lo inga wa ko ma ka ko ko nga ili fa o le tanga no fa ye Yesu. So na le se singa. O le manguia o kingo ngai ele ave ka ko nga. Enga kai la ngai pe sa ngol fa fa. Ia a o manuia fa le nganga. E me fa yo nga kapinga ka ko mo lo lai fa va. Le se se kirenga o le fale ele kapinga ka ko mo lunga. Alfa manga longa o ka ko se kapinga ka ko mo lang. So this is a big difference. So we can be spiritually blessed and without physical blessings and still at the same time all of this elefa people melefa melefa elefa le nga inga ele tua manguia fa le nganga pe ka fie le ku manguia o le tino mo ka ko because the Bible also promises that we will be blessed physically as well. But I think o le mele ka ko ki fai te tema le mafu angolo ka ko silipea. Inga ia wange I fo ile fa vasinga inga ka ko le ko inga mele a manguia le tino nei e manguia fa le ngafo because that's not necessarily true. Manguia fa kingo ia manguia fu fa denga. Ai ana sa wanga fu ngale ia ya ko po le mele o. Fa manguia ngai. Le mele fa ko ko makipe a le inga be. Ia mo ko fa ko ole. Asilia fo io fa manguia ngai fa ko ia mo lo le wala fa de kongo mo le inga be. O da se fa mamma ngol bene ia le pero la fo ko sa wai la por ko si le fio la ke inga le because I think ngol le fe me Efeso le lua pa lu ma le ima e through faith alone c'est the grace e a ungi mika se singa wenga ai o kinga ya ko ponga sa we fam kalanga pengo fa pe ya la ko ki manga fa de nganga de la sa ngol media
I think James is talking about living out faith. O Paulo le Efeso le kalango le receiving. O le kako maua inga o le kako wha o le tanga le manga o miese ngā luenga. Nanga o ngā luenga o whaia Yesu. Ai inga ua maua o le kako wha o le kanga. E ka ua la le kako whaia o ngā luenga. Ngai kau ka lailoi a kupu. It's the difference between receiving salvation and living out salvation. Living out salvation le whai mai a kupu. I lim whaingai whaore inga ngai saure ngofu peo se aingo. Mai mōle mangia e sa ngofu. Pela al kala le a kupu le whai la ele au ngā rufa e kuka kai alu e mawhanga ele veise mea. Pepelo ngā mea. And that's living out our faith. That's living out salvation. Whai e lofa Yesu ka wunga e lofa. You know, whai e ele wha peo fola aso aia. Tio me mga e whaile le pi whaiki o inga inga ka e ola i koe ngā loko ngei Pentecosta. Kele i o le meo le whaivi inga malea. Al whai alo whai e me whaile. Alo whai e me whaile a inga. You know, if you were vini mai ka Samoa ka pere ke whongi. Ana kawar vale whaingori vinga. But you see, this is what it means. How can you whakariko wingas ka kailo hina Yesu ka ponga ya vili msamo. Whakariko wingas ka kaisi hina Yesu. Ale vili mai da inga. Pero qui. Tanamba you post. It's the same woman wa vili mai. But we are talking about very practical, you know, me ka ko ke e whakai ka ingongi mea. La vera usire. E wanda usire ngā wale o kau mau a. O ngā o le whakoko fo i o le simea no whale a. Le manguira. E a whapela le whaolokanga. I o le manguira. A le pi whamele ka la lea Iakopo i le mele me Iakopo. O whakoko e le singa due maki. Le o kau whakoko mai fuina. Ya, e se si. Ne, o kare pasa. Wa le simea ko kikilo i le whai mai a. Le whai mai a pasa receiving faith. I ma le living. Le ola ina o le whatua tua. O le simea kerenga akio i lava kaka i le vale sko ingo pauluma. Mea kupu. Whai mai e whike inga. Ai le se whike inga ingo i kusa le i le mau pauluma. Langa o ngā luenga le karangoa ia kupu. O ngā luenga i e whapea. Peong ka ua. Maalili kaunga avele ngā luenga whunga e ngā luenga alofa charitable work ngā luenga le kalangoa ia Paulo o ngā luenga o le tūla whono me mai Paulo e le o ngā luenga ne mita sa lo ngā rawhai mai Paulo e le o kausia o kula whono mind you in context o lai o ia kalatia o lai ku lei maro si mai Paulo wana o le Aminya Efeso wana o le whaatua whaolai ngai. Au le ngā na o le whaatua whaolai ngai. E le sau ke le ngoa. E sau ma ngā luenga. We are saved by faith alone. But that faith is not alone. It comes with its fruits. With its signs, symbols e loa ai. Le whaatua whaolai ngai. O le whaatua la e whaolai ngai. E ia ngā luenga le lei. Ale whakua e le ola e le ingi fua e le ingi ngā luenga ole o koe ngā whatuatua la ngā o se mea alofa mai le atua ole o le whatuatua e ngā lue mea alofa la ngā mai le atua se mea alofa mai le atua o le whatuatua kawal vale ai le karia ke whongi kawi me sao au singa koe whapapopa le mele Pio le whai mei ngāka pi whike ngai kuspa ia kusi ia lua but the reality is there's no contradiction because they are talking about two completely different things. Yes. Pila kusi le ale Proverb 26 4 and 5 ai fa fonvole do not answer a fool according to his folly or you will always also be like him. That's verse 4. But do not answer a fool. So if I'm answer a fool as his folly deserves.
that he not be wise in his own eyes. Upe whawe mai, o ke kari le vale. Yeah. Au vai po lima mai, kari le vale. And is there a contradiction? No, it's talking about two completely different things. You know, ese mene kalango ye, ui ainga, ale, pe o mene ka whamara maka, le ka kalangoa koi. Ele ise fete na inga o le tuspa ia, onga o lo kalangoa me ia, I mea ese me ia kalangoa, Paulo I le maua inga o kako wha o le tanga I le inga mga o mia isi kako me whai. You know, le mga o mia isi ngā ruenga. Le mga o mia isi au kaulanga po usau surua I pura me wai. I le... Manuia mai le kua peo le le me whai le kua le whai kako. Manuia le whalenganga. Le kalangoa I Paulo le Efeso. Ai o kulo o le Iakopo, me ia Iakopo. A vailau e maua le Manuia whale. Whai sau ngā ruenga I lo ai. O le whatutu o holo. Le whakua ola. You know? Ma. Ya, o koe mangingo nei nea kura. Ke o fos kaka ere mo. Ke o fos kaka koe ka peirang. Ke o fos kaka koe ka peirang ke fongia. Ia ka ko si koru nea fia. O hangi whaidonga la e loa I. Le tangata ua Manuia. I Manuia wharenga. Ya, clearly. Wa o le sile me wa e un sile me ka fonga le ma na mal kulanga. O be I o Manuia wharenga. Ka wharenga o lor ka mana la o I Manuia wharenga. Ya, pe le menga o sile ngi. Fai no ma ai o foi ngale o ngi meu. E lo ai o era o Manuia. I pe ia o le kala hoi lea, ka ilo e sau ngō voi, sunga le whiau palis, ngō te tau ina. E lo la au yonu fu. Yeah, you know, e lo ale kewisiano I me whai e te tangata kewisiano. I don't think e whape voi le whai o ngā whai se whai unga, although e ngā o lea kua lava e aki langa si la whanga I loto o tangata uma, wai e yeile ko I ngā I believe in Amelia. There is a visible church and an invisible church. Now, a visible church le mele ka ke fai le sa, le ka ke fai po inga, vai ko le fai ko vi inga, fai ko loku. That's a visible church whereby lo e vai ko yo ka ko maka ko lo ko. But the invisible church is the church that only God knows. O ai e mawhai ale kau ki lo fo ianga mea o e mawhai anga ko wōre loku mawhai ka ko vi inga ai si sina mai le ko e sen mea you know pero le va ailan ka ka I lesi tangata pe lai vi ima e yo am sala afsidi le ko you know you know, that's the invisible church. You know, but on the other hand, okay, lo okay kat kung fa pi ka karere ma fa me ma sang fa lo ma lo fa erim fa yang lo ma lo. So if we see ka lo wa ye le ang le le tu em fa yang ka ko lo fo I me fa you know. E re me whainga whai mai ska ka whoi re o raua mōl wha orkanga a koe ki whaku I ki whaku you know what I'm saying yeah easy so son ili mai ngano ka koe Sione Tatupu sa o le sa no ngal fi au whai ka ia ngai lo ia me whai ka on le gota tu il va ngale ole pe on sa no le au lo I fu o time tu poi me o inada tu te lo ai le fu le tangata fu ali ali la voi bela ole Talanoa mai fu kaltia ia ile ta pule lima fu bulu fu lo fu ole anga e te tau ona fu ina e tangata o
o la to o ia ile nganga o le ia mai la to o fa manu nei i manuia fa le nganga na pa bia a o le fu o le nganga o le lofa ia sa witu male oli o le file mu o le onsa o le mata lofa o le anga le lei o le fa maoni o le anga malu male le ngau ia io mena na fa mai le tu pe on ta o le sunga le au le nevi e lo i fu ia e lo fu e lo ai le ia o fu io te la o tu e lo ai le ngata la no fu Manuia o le anga ia a pe ona o Manuia lo to nefe foi tarum tau o no tu foi tai o tanto sabalinga o tu nei sa o ia e sel pot to no forsa e la no ile tu le me lista ngata le foi le tu le me ia ja o ile o ile ia mo langa ia me le foi to nga me fa pena basta esse mai era si po ia me vai nga kau ngi fu ali e kau ngai loa Yesu i lau tautala o lau savali ma gara Yesu ele fua mai se la au leanga ni fua le lei fa pia fa le fua mai se la au le lei ni fua leanga a fa mai fu ia Paulo fa mai o fa na o le tua ta ina ela tu ele nganga o le tua o le simang wia nga ka ko mele tu le nga pa ia mal fa o tatou fa na o le tua ia mal privilege le nga o le ta ina o tatou ele nga o le tua o ki manga o ile fa amu ia nga al fenga in koi mal fa amu ia al fenga in fo I think o me pixilinga wa ka lo fa amu ia i ringa whapretania o Manuia o Manuia ngoinga o ko nga ola le o le tangata Manuia pe fa me kala tavita mai e whape o le la au to tafane vai tafi ka Manuia nga o si me ka Manuia e fua i loai e le savali i le ala o ea mi o le anga e fia o ia le tula fona yo vale au ato malpo e le savali e le tu e le nofo i filfilinga ya nuleanga matu manga tata nuleanga a fa kusa ele fez lamo ile la au ele tupu ave mai e tutna tuto i tafta vai tafele mu ia o manguia nga o fa ilunga nga i lo longo nga fa mai e Manuia me umana te faia o le si me nga i lo el kan Manuia so se me vai kan o fai e manguia ile tino male nganga especially lava ile nganga la ngai ke mele fina ngalo ile tu ka ko me fai ile tino na fe mai Yesu me amu ia e loto maulalo ngo winga o ngai lo ka Manguia fa ale nganga e maulalo loto Yesu e fai mo la to fio o fai mo la to malo lang mai amu ia nga malu asia e fai mo la to file no am ie fi ai ma fi inu ile a mioton a wai ma ona ila to no o ka Manguia ele nga ka ngalo ko mawalalo e anga malu e ngau e fai le me sa ele cut corners ele cheat ele pipelo ele fai mamango ai lo fa mai amu ia o ka Manuia fa mai e alo lo fatu no inga o le si fuare lo ka Manguia ele ska ka ele alofa kaunga ka alofa mai Yesu o ka Manguia e ka unga loto mama mai amuia loto mama la tu te lo tu le tu yo fa yo manga Yesu o fa tu puina le file mu e ta wela to ta li le tu o e sa wa ina ono la miotun no inga ele fefe e pupuanga ono o finanga lo o le tu fai longa nga lo el tangata Manuia ang fuwa lo le Manuia fale nganga Manuia fale nganga o ai le pe
Sai le lo meleanga ai lo lai fua ang malulu tu mogolalo Pio kan sa ngoi pas ngoi e fa me fa nga ki fa so e ding fa lunga nga fa nga ya fa lunga nga fa le nga au le nga because I've kako va vai cartiere sa ma ikiri me fa msa ngo ia pasa Efeso vai pi ko fo ia le kako sin mo po a ia me o Manuia ia ma ia le si le fa mu ia le Yesu ka kai Manuia ka kai loko maulalo ka kai e fo ile e nga malu por ka Manuia ngai le si le fanga ia ku sape pe ke fa lo i vo ile Audi Q7 ai kile loko maulalo ile o ska Manuia pe a foi this is singole spiritual blessings kaltiere sa ngoi singol to ina voi ma dia me ko fa ko ile si fangare ale ku ka ko loko wa kangongi ile sa o kangoi kusi kai kasi me yo kan fa lau le loko o fai kangoi vai mai pe o ye se me kasi o me the funny thing is, it is how much me kasi o ye me. If you missed one thing, the leasing as au. Eu fu vo ile ka karianga. Nem disse sawa. Lo wale lisi la ye me ke ka ko and this is what I'm saying. Le sila fanga le ku ka ku ke fa lango ye. Because we can but there's something in you that is not right. Kako fa ile lo for tu no le tu. Wa va pe o le lisi la e sia ke kako. Me umana yo ele mo nga kire ele mi so kako. You know what I'm saying? Lisi Manuia fale anga pas. E me pe quero cast all your anxiety. Because he cares. That's all the thing I'm with. Yeah, awa maguma foi la via fifo i me kau. O Manuia fa nga. Ya ole ye kau do foi kale. E ye nunga se singa mane Manuia fa la kingo. O ke le anga Manuia kingo. Ya, ole. Ai ku so le mele ye mo kingo foi ngani. Famang yang na king ole kau yo lo marue e ke va ya la ye famang yang ale fa nga pe interno interno la fa ngani fa ava pe le nga Manuia farki ava le lu Manuia me no kai ya pues Manuia tino pero lo ka ver ma ya ka camino kacha pa le ka ko fief Manuia leli me ale me le poskulu le que ele anga king o foi confiki king o ele foi ele anga foi confiki ya okay tanto no le fa no foi na le fiaf ya molecule nga fa ka ma le fa mano foi ku sai mon ko Karakai fo I mali fa so ingo na fionga. Tu le ne fiafi ya fa manu tele le tu. Tu fai volo fa fenga pe mon. Tu wale vai in to no le fionga pa ia de. Ya ma fola ya. Fa manu tele a wale nga le fo tu so mal finga nga lo le. Mo le nga pe luma ai. O te tari tonu ia ole. Tau unga nga o le Talanoa le Uso ne fiafi. Ya fa malu do foi pe fa sina toile tita to pot kala milni po ono tu ku ngai ya ai nga kai ya fa malu ko me fo sima fa fena ngeyong a de kiri manga ku le yo lo ya ole tan unga ngale ne fa fa manu tele le tu ai lo dot ya so fo mene